hiki koe ofa au, koe moana loloto, pea ngalo i foki ai e ku ngaahi au, pea kua ufi ufi e ku kovi ko toa pe. Pea atataina ki maman ko tope. Ka e mau pe e kutui e tamai kia te koe.
Mau whawhitai atu atua ko whawhainga maari ai porokarama koeni mau mautolu e mau tukanga ai ki mau inga o i lea Faka Tonga o i ki koroa ini mau to mai ka mei tonga hiki whanua mai ki Aotearoa mau whawhitai kai te mauri aki ai mauri a he koeni ai ki tāpuaki Rawai ke mau whe mahino aki. Tara noa ai mātua ke whanau. Ai whanau ke mātua. Mau whawhitai mau whamaro. Tō kanga e kau whai ako, kau pure ako, ngai api ako, i e porokarama koeni. I uike nai. Tō kanga i ke lea Faka Tonga. Mau tō si ke whakahoa ke ngai whanua hau o mamani. Kau kaua motokolahi. Tonga koe ki whanua, koe piriote, i e Oceani Pasifiki. Kai whawhetai o ki aibe maurea. Rea koe iau ku aunga ke mau mo ui. Whawhoi tui, whakai whamiri. I e lotu, i e siasi, kau maa e whanua. Mau whamaro, whawhetai ai ki e awhiona. Koe mau lotu e o tua tau kātoanga mua mo e awhiona. I e hiwa, kau maa lea, ke whakakoroa ia ki mautolu, mau sino ata mai mo mau lau maari e. Tua mau whamaro mo whawhitai ai ki awhiona. O mia e porokarama koeni, ke toi whakaiwia ki mautolu, kau maa e ngai au lea, o whai e ngai api ako, mau whamaro whawhitai ai ki awhiona. Tāpakina mai, kau lea oe, e whiawhini. Ege tāpa ki Naomi, hale o awhea, hale o mari, ke whai aki, ai taratarai whare, pia moe whatongia, oe e whiawhikoeni. Whatā moe ai whukau hiwa mari, womi me ngai abiako na ieni, hongo fulu mani ma pe ono, hongo fulu maono, nau heni, ke whai ai whakalangi, i e hewa, i e maulea Faka Tonga. E ki tāpa ki nangi mautolu, haere maulau mari e mauno ni, o whaki, whamawhana i pa whakaiwia. O mi ai poto, pia mo ilo, mo i tau kei, hoko atu aki, ai mau tauhi ako, mo tau rea au whai. Tāpa ki na mai ko toa pe ki mautolu, haere mai ki tau kātoanga, kore ko toa ngai malohini, Kraispe ko alo, kako mau whakamu ui. Amen.
whala e lau, koe le soni o ngā we anga ki ho wani. O haia i he ipseli ke kakai he pelu. Hongo fulu maua o e wahe, uluaki o e vesi mono ua. He pelu wa he taha ua, ves uluaki mo e ua. Aia o pehe hono lau. Aua, pea koe mea i he ka pui a ki tau tolu e ha au, ka whakamooni o fu pehe whau. Ko ia, ke tau hui hui ai whakamamafa kotoa pe, mo ia ngahala o ko tau mo uango fua ki ai. Pea tau ki taki e tau lele he whakapue-pue, kua tau humaki mai ki a te ki tau tolu. O tau sio whakamamau atu ki e taki mua i e tui, mohono whaka au, io a sisu. Aia, koe mea ke ne mau ai fia na e tala humaki ki a te iga. Ko ia na ane ka ataki ai mate kalu se whai, na e kaite ne toka i ono whakamai. Pea ko ne nofo he fofoki, mi he tō matau o e taloni o e otua. Whakatawange ke whaitapu e kina e eiki, e wholofola ko lau maa ki tau tohe e whiawhini malo. Tāpea moe whio. Ai o tua i o tau loto ngā. Kau maa e wharilotu, ongongo lelei, api ko tuinga papai. Tapu ki e whanau mapuna hau waiki. Kau maa katoa moha matapure. Tapu ki e whafafonga egi minista o i porokama ako koini. Kau maa e kau pureako, mo e kau whaiako. Kau maa e kau wako. Tau whataha mai ki e marumaru o i wharilotu o ngongo lelei. Tapu ki e kau matatao, i e mala eo e rea. Ke whai o tau whakoroa i he whiawhini. Tapu ki e MC o Porokarama. Ka uma ki mautolu ko tope, ai komiti ko whotutu ai Porokaramani. Ko hui ke tau whaka kato, ai fu katoanga whakai eiki, katoanga mamaru. Mo whakawhiawhia ai tonga ko tope i mara e oe ako, mo ngaahi api ako. Taritari le rei ki mautolu, hua whatau e ko sisu kraisi. Ki e maunga keresi o e hoatani, whaia tau whakaiwia, whalau marie, ko i teu o e uike mahuinga koeni, ko whakotu i e programa ako, mo e potunga oe, mo ngaahi api ako. Ke teu ia i ki tau tolu, ke tau maheni mo i tau rea. He ko i tonga koe, ko i tonga au, ko i tonga ko toa pe ki tau tolu. O gia e tau rea, o gia e tau wanga whawhanua, o gia e pia mo e tau whakakaukau, whakatonga, o gia e pia mo e imisi whakatonga. O mea ko toa pe na tau tupu mo ia, ko i tonga ki tau tolu. Whina ngaro pe o tua ke hoko ko i tonga, ke au hoko i tonga. Ia i be ngai matakari ke, whonuani, wherea matakari. O kia e India, Maori, kia e Samoa, o kia e New Zealand, Siapani, Siaina. Karasi ke o ngahi matakari. Tau tolu, kau tau tolu, ke matakari provincia. Pea na tau whorau mai tau whangakui, mehe feitu ke i mamani, ngai kuonga koe, o nofo ke ngai otu motu. No whatu e nie ki niwa, ni o whau mo ni a top tap. Ia be mo e whainga rea whoki whaniwa. Ia mo e kau wawa, ia be mo e whainga rea whawawa. Ia uiai ba mo eua, hapai, ia mo tonga tap. Na e whakanofo pe tau tolu i e kua hiri.
Koe ahoni, tau hiki whanua mai. Pea mei tonga. Tau hiki whanua mei tonga, tau omi, pea moe tau rea. Omi moe tau urunganga whakawhanua. Moe tau lot, moe tau ngaahi whamiri. Tau omi ke whanuani. Pea upaurewa ke tau ako i ngaahi rea ai whanuani. Kai whawhetai o kei puke ki rea Faka Tonga. Te ria nā more a rea koe ni, tō kanga ki ai e kau matau koe ni, ki tau puke ai ki koroa koe ia. Ki tau maheni moia, tau fie ai, whai aki ai tau whetūtaki, whai aki ai tau lotu, whai aki ai tau i whamiri, whai aki au wainga i he marae wainga sipoti. Pea moe ako, pea moe ngāoe, pea tau whawhetai ai ki otua. Le soni koni nai lau, tara mai e whatu oi tohi hepelu. Koe mea i au fia ki tau tolu, e au kau whakamooni. Kau whakamooni. Toko rah, he whau. Hange koe toko rahi koe au ni. Taimi koe nai tau ai mate mātonga i Mount Smart, na e au fia ia he fu lanu kula ko toa fu mara e. Koe kau whamonia mai ki timi koe mei tonga. O pehebe mo tau tolu i ahoni, koe kau whamoni ki tau tolu. Mai lea, mo ngāwe, mo whatongia, Faka Tonga. Pea koe perewa he tangata whautohi koe ni. Ko pau ke hui, ai whakamamafa ko toa pe, mo ianga hala ko toa pe. Kau aku, kau kia mea o whoringa mo mea te ke mawhasi ai e mo ui, te koe ngahi anghala te ke toa i ki mala, tā mai ke hui ia. Ka ke lere, te whakapue, ko tarahu maki mai ki a te koe. Ngahi mala e ka toa ungofua i tau lere. Lere whainga, ako computer, ako Chinese, ako rea, ako sipot, ako ife whainga ni, ako toke tae ni, loia atu ni. Ngai mara i ke, whakatai o toa ke tau lere ai. Lere ko ia, taramai, si o whakamama. Ke toko taha aia koe takimu aia. Pea koe whakaau ia. Te koe whaiako ia. Te koe whakamo ui ia. Ko sisu. Koe ako pe, koe manatu, kia sisu. Koe whoirea whakatonga ia. Whakatonga ia o e Jesus, koe sisu. Koe ia, kai aha ki taime, koe whaingata ia, he ako, whaingata ia, i he mo ui, si o beka sisu. Rea ke a sisu. Tala noa mo sisu, he poto rerei he rea Whakatonga. Koe ia, ka ke ka lotu he rea Whakatonga. Lau e toi tapu he rea Whakatonga. Io, he koe tonga koe, pea koe tonga au. Koe au whawhitai ko tua e whainga maari, tau katoa mai, whakakato ai katoanga koe ia, oi he whiawhini. Whakamaro whoki e kautaha koe ni koe rea ki moana, pea moe tolu hama, pea moe MC, ngau tau na moe kau komiti, i ono whakahoko o i porokramani. Tau tata lelei, ai kau rea koe ia o e Huatani, toko tolu, ko whawhonga minista MPP, tene tau whakaike ki atpepe uhinke ai MPP. Ia ko Williami Liaba ai, katak pas mai, ia Williami Liaba. Ko e lea uraki, ko Salanave Oriveti Hori. Pas mai ki a Salanave Oriveti Hori. Ko rea hono ua, e whaia e whaifkau meresuipi, whakatawa la tū. Malo. Pea koe rea
whakaosi e whaia e Dr. Edmond Whehoko, te mei tani dini. O ki ai mo e ngai kauhiwa e tani main, o ki he hikilima ke se Edmund Hillary Colligate. O lawa mai kauhiwa koe ni. O ki hana kauhiwa koe ia. Koe ki hene James Cook High School. Hikilima ke James Cook High School. Pas mai. Malo, vena mo e Papakula High School. Papakula High School. Oh, koi mui. Papakula High School. Malo. Mo Aurere College. Ya Aurere College en Malo. Ko e grupu hiwa noa ko Onehanga High School. Malo. Otahuhu College. Malo. Mairefi Mangere College. Ko Malo. Ko Tela Sale College. Malo. Kena mo Southern Cross Campus. Southern Cross Campus. Kauhiwa e grupo no tolu. O kia ia Makari. Ko Makoli High School. Malo. Ko e ASTAH. Ya bia ko be. Malo. Fuakau be taha ko 13 Hill College. Mo Afiristoni College. Malo. Manurewa High School. Malo abito. Te tokore begi e kaurea, nau toki into t-shirt pe nau tolu. Ko hui, e tau kamata, ai tau katoa ngā. Koia, tukuangi ki MC, kene whakahoko atu ai pe tau programa. Malo abito. Ake kolose vahe tolu, resua tolu. Te langa ha mea te mawhai ai, ngawe whenga ngawe ki ai. Me koe ngawe ki e ki, o i kai ki he kakai. Po pau ki ai, e same te mahiwa atu. Sa me kei o e he ngāhi puleanga. Me koe tangata pea ki tau talu. O si awa koe atu mawhi. Oku whaka e whala. Oku maolunga taha i langi mamani. Pea koe tui ae ngahi tui. E pea ako e koe tata e liwa.
Angeli ba whakataulama ko whai sia. Ke u whakawhiloa ke atua motuani. Ko kuingoa ko pia miri apaa. Ko kulere mai na mei hawakatolo kolo vai. Fo ui kolo motua au maa whareloa hapai. Ne u tupu hake pei tonga. O ako i tonga. Ie lautohi i chipesa kolo vai. Pau hume aike koristonga. Lere maa whao se ako i Auckland School. Tau toku ai Big University, pau Faka Tonga. Ngau i tonga i tau e taha Pau hiki mai he wanoa tahaua. Ko e tau ene hongofulu ngau e whakauma tāmaki, i potu ngau e mai kakai Pasifiki. Ko e rea po whai he whiwhini. Ko e whakafonga ato e Eki Minister o e kakai Pasifiki. Ko e Minister koia for Pacific Peoples. Ko e potu ngau e ko whakauma tāmaki ai ko e Ministry for Pacific Peoples. Sea whahakot pe ko le whamore more pa me Eki Minister. Kai ke lava mai o ape taimi. Ka maa whoke proe lahi potu ngā ue o kone wholau atu ke muri e whatongia whaka ngā ue. Ka pōrere mai pe e whawhini ke whakamooni whakataha mo tōlu mau kei whakamahuingai. A e tau rea whakatonga pa mo uike rea whakatonga. Ko iheni ai pa mo e kau ngā ue pa me potu ngā ue. Ko ne ku mau tau te pepa me tawhako e. Ke mau whakamooni o ku mau pauaki ke ngahi ngau ku tau peo whotu tuu. E he rea ki moana kau mai tolu hama. Ko e whawhini tupe mua ke u whaipe e kurea i he rea whakapiri tānia. Ko hui ko rea whakawafonga o Eki Minister. Ko e sea ko whamano atu.
Whaingamari ko mau e whawhini ke whai ai rea kau mā ai whatungia o e whawhini. Distinguished guests, elders, youth, officials, family, students, teachers and friends. Today we gather not just to celebrate our language, but to honour a legacy with a powerful theme, ko e tau rea, ko e wheunu mahu inga ia, ke he mo ui ai Tonga. Our language is a vital strain of our Tongan culture. Tongan Language Week is more than a cultural observation. It is a declaration of pride, identity and resilience. In the heart of Aotearoa, the Tongan community continues to thrive, contributing richly to our nation's social, cultural and economic fabric. From classrooms to boardrooms, from sports fields to churches, the voice of Tonga echoes with strength and purpose. This year, as we mark the Tongan Language Week, we do so in alignment with the strategic vision of the Ministry for Pacific Peoples to see Pacific languages, culture and communities not only survive, but flourish. The Ministry's commitment to uplift Pacific peoples is rooted in empowerment, equity and enduring partnership. It is about enduring that our children grow up proud of who they are, confident in their heritage and equipped to lead. Let us remember, language is not just a tool for communication. It is a vessel of wisdom, a bridge between generations, a compass for identity. When we speak Lea Faka Tonga, we are not just using words, we are invoking the spirit of our ancestors, the rhythm of our stories, and the heartbeat of our homeland. To our Tongan students, your voice matters. Your language is your power. You are the navigators of today and tomorrow. And your journey begins with knowing where you come from. Kia tau ngāhi mātua me kau whai ako. We thank you for your wisdom, your sacrifice and your unwavering commitment to keep our culture alive. And to all gathered here today, let this week be a celebration, a challenge, a call to action. Let us speak more, teach more, and learn more. Let us make Lea Faka Tonga heard in every corner of Aotearoa. O tua mo Tonga ko hoku towhia. May this week ignite a fire that burns long after the final celebration. Whamunu i atu ke ngahi polo kalama katoa pe. O kutoe i hui ke Lea Faka Tonga. Revereva malanga kau tatau atu. Tare pepe matau rea kamohoko Salanave Olivetti Holi Malo. Fatap ki he afia o tō mafi ho tau lotolotonga whapapa tu sea me whaiwhakau ure vai whonua me pe whoki he kau ngā rea o e ahakoe pea ko kore ki whamalu atu i he tala whatap kakato aia ko kamata aki ai kātoanga Fakaava e uike rea whakatonga i he whiawhikoen. O talango fua pe ki he tūtuuni ku om he sea, ke whahoko atu ki motua tai iloa koen, aia ko wahea ke o lere mai o whakakato ai rea whika uruaki o e whiawhini. Ko kui ngoa ko Salanave o Veti Hori, pe a ko lere mai pa mi niwa tok tapu, ko tamai o lere mai pa mi niwa tok tapu, pa ko whae o lere mai pa mi talafo mo makaunga a mo kolo hapai. Pe a o ko sias pehen i he sias o tuinga papai, whakaunga tamaki pe ai i he siasin. O whaftai lai ki he o tuangu hui koe whainga maari e ko omi, o whanongo pe koe rea koni ko whakahoko, ko lere mai awia ke whetongi ai toko taha ia nei ulak wahe ki ai.
Pea ko whakaiki eke atu pe ko hai o ko whetongi, tā mai koe toke tā, koe toke tā rim tā. Pea ko pehe, koe toke tā ia, pea koe rea whikaua, koe whai whekau, pea koe rea whikatolu, koe toke tā. Pea nau whetongi a grewa ki motua koe ni, koe ke aha ku tau kei poto e taha mātea. Pea ko pe honge ka kai au pito pe ke om hataha kuto ki sai a ke pe le volo tatau koe toke tā ke Faka kato e rea koe ni. Ka kou lau monu pe lau tā pua kiai, kou tui kou hao mai he whiawhini ke whafofonga a ere o e tau tupu. From the youth's perspective, representing the youth of the church or the country and our Tongan people. Ko whiawhia au pito koe tala ke koe kurea ke whakaloto lahi pe ki e whanau ke mahuinga koea o e rea whakatonga pe koe tau hoko koea koe tonga. Ka iaha tōnou nou o e ku whaho haarea sai pe toki tupe ke whaiwhekau pa mo e toke tā ke whakakato ai pia whakarere i a ngahi konga koea o e kurea ku tōnou nou. Iaha ki ka venga ko whotuku ke whamaunga kia ki rea whika ulua ki o ku pehe koe tonga koe. You are a Tongan. Pea koe ako kore atu, ke hanga ke toko taha ho ta whaaki, to ho tuhu koe, nima koe, hiki katoa ki olunga, hiki. That's only half of us. Every student in here, put your right hand up. Koe ia, hanga ke toko taha ta whaaki, ka ke pia kiai. Kiai, ka ke pia lewa kiai. Koe tonga. About it. Your grandparents or your parents came from Tonga, had no English at all, and guess what? They survived with just that language. And how dare we look down at that language that has fed us. Korea pau koe whakaloto lahi. To empower our Tongans. Ko ko rea whakatonga pau he pot kotoa ko alu kiai. Ko alu ke whare koloa, ko rea whakatonga pau ko alu hatoa taha, my siblings, I act like they're my translators. Ko pehatu, tatangi kiai pe uia ha pata pe ko ha mea he whare koloa. To si o mai sister, you can speak English. No, I know, but I hate speaking. I'm tired of speaking English. I like our Tongan language. Because I read in English and my mind is, I read in Tongan and my mind is Tongan. So I love speaking Tongan everywhere. Wai fuke rea ia pehe, o whawhai ako ia ko na ki whape. Moam koe ki api, rea whakatonga. O ki ako, rea whakapalang. And which is really true. Kako ki tāna ki atupe. Lea whakatonga i api, pea lea whakatonga he potu kotoa pe whainga maari ai ke rea whakatonga ai. Speak in Tongan to your friends. Speak in Tongan to those who are able to speak Tongan. Owa te ke hanga kata ia taha o ku hange o ku kai ke fusai ene rea whakatonga. Mo tala noa whakatonga ko hi he te hanga tupure kina ho poto rea whakatonga. Ko whaftaila ki he ki ko hi ko loto whare koe na ku tupu hake ai. Nei kai ke ngofua ha rea whakapalangi api. Nei kai ke mahino he mau he gongo kui he rea whakapalangi. Ana kai ke na rea aki kana na mahino i pe. Kana kai pe ke ngofua ia ke mau rea whakapalangi api. Pau
Ongo ia pe ko fia he rea Faka Tonga, alo ai pe ki he ako, whetaulat mo kaunga whanonga friends who were able to speak Tongan, and I spoke Tongan with them. And it brings a sense of pride. Ko hi ko te lava ai rea Faka Tonga. Taim lai foki o ku whapehe. O whapehe he toko lai. I'm Tongan, but I can't speak Tongan, but it doesn't matter because Tongan, I'm Tongan. Tongan blood runs through me. And yes, it is true. If you're not able to speak the language, that's not going to take your Tongan away from you. But you will always forever feel like a plastic Tongan. And this is not to put anyone down, but it's to, again, whakalotolahi, encourage you to speak our language. I heard somewhere that there are more Tongans in diaspora than there are in Tongans back at home. So think about it. If we all come here overseas and we don't speak Tongan and we go back to Tonga, we're going to lose our language. Because even the Tongans who stay in Tonga don't like speaking in Tongan. I went back there and said, they said, hi, hello. I said, excuse me. Speak in Tongan, be proud of it. When we lose our language, we will lose every form of it. In dance, in storytelling. In tradition and culture, you are a Tongan. Our language is a vital strand for our Tongan culture. Koe lea o mahuinga koe hi he koe rea o tupu me iai ai no whatu koe a koe ai tau ngahi tuku whaholo. Rea ngai o whakaukau. Koe ne poto peko hatamasi koe he rea. Peko ne poto hatahine he rea e lawa rewaia ke alo whai e whaiwa. O whai lelei, o whai o mahino ki ai. A koe taimilahi foki, we say, ave ke alo ako ai whaiwa Whakatonga, koe hi ke poto he whaiwa, e poto ai rewa he rea. Which is true, but then we're going backwards. He's learning things he doesn't understand, and he's dancing to things he doesn't understand. And then he comes with that and tries to speak with it, which we're going backwards. But me ako whao, me ako kakayo rea, ako nga hirea tonga, ako ke nau mahinoi. Ko hi ko yung foko ako whaiva, o spe ko ya pe o mia, whanongo pe foko maari e ki fo rea ko ya, o mrewa rea aki. Takia te au, mahuinga ya ko i rea Whakatonga, poto he rea, toki aru lewa whakakato e ngahi tapa ki hekehe, e whairere ia e whaiva, ka mahino ki ai, moe katoa ngai ta whaaki o e tau tui. And also, ko e tau rea, mahuinga, learn from our elders. Taim lai foko ke tau whawhia whanong, ke tau ngahi mātua, mo e tau whangakui, whanongo ki ai. Because that's probably the only proper Tongan you'll ever hear for the rest of your life. When you go to school and talk to your friends, that's kind of half-caste Tongan. And a variety of words and different type of words that they speak of. Mahuinga bito ko tau rea Whakatonga. Ko ua ki ai mo ui Whakatonga. Taim lahi o tau lava e rea. Ka koe palo pare maa koe ke haatu koe tonga koe i ho ulunganga. Koe whehui koe ahoni. Koe o wanga whe o ilo he kakai koe tonga koe i apiako. Pea ka pau nau ilo koe tonga koe. Wanga whe nau ilo i koe tonga koe. Ko hi ko ho rea mo ho ulunganga ko vipe, ko ho rea mo ho ulunganga lili. I was called into one of the schools to give a talk to some Form 7 students, that's year 13. And one of the teachers was telling me that the most and not on good terms, koe whanau tonga. Pea whika ua ki ai, koe whanau ha moa.
Ako tarana ako fangita mai tangata. They said, yeah, we're Tongan, and they're proud of it. And I said, and you get called to the principal's office? And they said, yeah. What for? Oh, because we just go around, you know, it's our little gang, our Tongan gang. And they thought it was funny. Well, I mean, you know, and I spoke to them. I said, that's not what a Tongan means. Koe tonga o ku hātua e ulunganga lelei. Ulunganga whakasisu kalais. Ko alu peha whainga wheitu. Ruat pe ko rea whakatonga ilo iai koe. Ua ki ai ko ulunganga. O ke whakaapa-apa, o ke lototo, o ke tauhiwa, o ke mamahi me. Koe mea ena ilo iai koe kakai tonga he nau hiki whanua mai koe mei tonga ki he ni. Our people was known for their hard work. Whepe tapana iai tonga ngāwe maua. Poino no wai. Koe uluaki rea whakatonga ua mo ui whakatonga. Pea koe whakaosi, koe whakamanatu pe ia. Koe tonga, koe tokotaha. Koe ne tari kakato a sisu kalais ki he ni mo ui. Koe mea ia nai tokanga ki aia tau whahau tupo uluaki. No hiki hake whanua awe ki he otua. Kai koe ne tau tangata pe, not only his generation and not only the people that was alive during his time or his family, but everyone who came after. Koe otua mo tonga ko hok tofina. Koe taimlahi o tukuange otua ia ka tau pore pe ho tau tonga. You cannot, kage lawa ke tau pore he tau tonga ka pau te tau ki aki ai otua. Whamanatu ia oi rea whika uraka oi ahon. Ka pau e ngalo kotoa e ngahi mea na ulawe ki ai ka ke whoki pe mo sisu kalais i he e whiawhin ko se whiawi ai. Mahu i ngau pito whoki, whapapau ke tari ka kata sisu kalais he koe whakamu ki he tonga kotoa pe, ka ke ngata pe tau ai mate maa tonga koi maa mani, ka ke tau hiki mo ia tau au sia ai pure anga oi otua. Iyo koe mate maa tonga ia, koe o vilo he loto hala pure anga pe koe tisko holoai mo tafas ka koe mate matonga ko sisu kalais nai pekia he kolosi koe hi kokoe pe amuau ko tau tonga ia kawe inga koe tonga koe you are a Tongan debe vai whauha kau tawa. Pakutahi mau koloa. Koe tau tariui hono hoko, koe apia ko Sir Edmund Hillary Collegiate.
Filipai vai wha le stautou. O kua ma feia le mea kotoa pe ia teia o te whakau wake. Koia ke ki elea sea mano au ito.
Malmari he o tala ka pui o whanua. Ta mamahe ki sea o e whiwhini whaiwhikau. Pea go kore atu, e unga atu i he whakatapu o ki whai. Kaya tā ke whakamonu ai koloa koeni. O go whawhitai ki o tua, i e kumau ai ki whainga maari e ma keheni. Ko hui ke ukau atu i he lafo o e mahu inga o e wikeni pea pehe ki e tau rea Faka Tonga. Ko e whina motuani, ko konga whamiri ka mata pe tonga tapu Sapate ni o whaou e ua ha anu ha pai pea whanau iau i rei mātu a wawau pea koe tahia e whanua ku i lo ia iau. It is an honor for me tonight to be given this responsibility to speak on the theme of the Language Week 2025. I'm, by the way, a school teacher, secondary school teacher at Tamaki College, and I've always been involved in the Tongan language for the near 21 years that I've been teaching here in New Zealand. Koe kawe inga o e whiawhini pe koe uike ni, ko whakampeke u whai ai ha ki whakamamafa. Pa mo toki mea atu o kātoa ngāhi ho mō ngāhi uike, ho mō ngāhi apia ko. O kutuhu ai kawe inga koe ni to seem to be two different things. The translation is saying, koe tau rea whakatonga, koe wheunu mahu inga ia, ki he mo ui ai Tonga, the life of a Tongan. Ko rea whapitania, our language is a vital strand of our Tongan culture. Tongan culture and life are very much connected, but they can point in different directions. Ko whakaambiau he whiwhini, eu kau he talaloto hange koe ulaki rea o kumahu inga ai tau rea whatunga. Ko rea whiunu, ko whiriwia o e strand. Ko rea whiunu, ko rea ia o wharehanga. For those of you, the students who do not really understand what wharehanga is, it refers to the gender-differentiated tasks given by our culture to women. Koe rea whiunu, koe rea ia o e lālanga. And lālanga in our culture is only made and performed by the women of the Tongan community. I just want to say a little bit about the whiunu before I go to the theme. I grew up in a household in Wawa'u. It was not a very rich, it was very modest, more of a poor family background. There was one thing that I knew for sure that contributed to my survival and the way that I became the person that I am today. What I saw my mother did every day. My mother left school at 19 years of age, at high school level. She married early as well. She had 6 children. She did not have an academic-based job, but the only thing I saw my mother did when I grew up, she was lālanga. Every single day. It's what she did. That's what she was good at. And whether she was weaving a mat or whatever, she got to a point that she has to sell them in order to help myself and our 6 siblings. I saw her when she alo talo akau, pe hawa haka loa kau, pe hawa whakamoa moa loa kau, pe hawa maue moa moa ka pe tohi ene whiunu. Pe koe hae fō ene whiunu,
And she sat down and wove the mat from those whiunu. O gai me mahuinga whikawa ki moe whiunu he kua kai me moe tau kei he tuku ake whinei ki. Ko whiunu ko hono quality. The quality of a whiunu depends on the kind of loakau that you have. Loakau means the leaves that you used to weave. So, ka pauriwa ka nā langa ha whalapaanga kua pau. Ke quality ai whalapaanga koe he loakau. Ka pau koe whalafihu, yes. The fihu is the harder loakau to make. Whatever it is, it will depend on the quality of the leaves that you make your whiunu from. It also depends on the shape and the size. Koe fō o whiunu, nai ui pe ia koe au uike, pe au lalahi ai whiunu. The fine the whiunu are, the better looking will be the outcome of whatever you are weaving. Ka pau ko lalanga hatawala o ku fine au pita hono whotunga, ko pau ke tohi ho whiunu to be very, very small and fine. If you just want a papa, ke wholahi o ke tautu ai tua, it has to be thicker and the shape is larger. Ko whiunu, o kui kai ke langa halanga, ka pau taha me foi whiunu. If you want to weave a mat or a basket or a tawala in a Tongan culture, you can't weave it with one whiunu or strands. It has to be more than 4 or 5, and then you interwoven them, and you make whatever outcome or product you want to make. But whiunu is a word of Tongan women weaving. Korea, which depicts the idea of development, growing, until you become the product that you are meant to be. And so the whiunu is so important in our Tongan culture, and I like it when they put it in the theme of this year. Koe taurea whatonga, koe whiunu ia, koe tauanga whakawhanua, pe koe whiunu ia, e mo ia e tonga. So therefore, if you are missing out the whiunu as a language of a Tongan person, then you're missing out on the completeness of the product that you can become. Experience and my personal growth, but I just want to touch base on this. Koe rea Faka Tonga, koe whiunu mahu inga ia o tawanga whakawhanua. Our Tongan language is one significant strand of our Tongan culture. If you do not know the Tongan language, then you are missing out on what it means to be a Tongan. It identifies identity. Who are you? Is there somebody here who can put your hand up and tell me, Meliswipi, I had a choice to be a Tongan when I was born? When your mother was going to give birth to you, did you say to your mother from inside the darkness, stop, I do not want to be a Tongan. I do not want to have a brown face and a brown skin.
I do not want to grow up in a country called Tongan. None of us did that. Therefore, you are Tongan by identity already. You can choose to live like a Tongan, but you had no choice whatsoever on who you are and your identity. Ka tau rea whatonga mahuinga ia, ki e tau whetūtaki. You live in a country now, New Zealand, where your generation do not communicate with your grandparents' generation. Am I right in saying that? And you know, one thing that you can miss most is the wisdom and the knowledge of your grandparents if you do not know Tongan language. Communication. The Tongan language is important for our cultural formation and understanding. You can't communicate meanings if you don't have a language. As Tongans, we talk too much about Fakaava, but what does it really mean to all of us? It means uike, ho urunganga, ko tonga koe. It's true. I've been at the school where I'm teaching, and Tongan students are increasingly very bad behaving students. They don't give or care that I'm the Tongan teacher. And he or she's talking to a wrong person because I twist him like a Tongan. And if you do not know the Tongan language, you are missing out big time in the way you can develop and form your behavior to be a Tongan. The social structure and expectations of Tonga, shame on you. Our Tongan language was defined and created on our Tongan social structure and responsibilities. The maintenance of our Tongan language is a worry to me in this generation in this country, because your generations, if you're not interested in the Tongan language, try to learn it, find yourself interested, then our generation go away. What's going to happen to our Tongan language, our Tongan culture in New Zealand? There are some Pacific languages in New Zealand. They are at the loss now of their Tongan language. But as I said, if we lose our Tongan language, we're losing our values, we're losing our social structure, we are losing a lot of things to make our country survive. So, about that do foki ki fe uno. Ko fe ai volo o le Fakatonga o kuke masivai. At what level are you going to bring that fe'unu and begin to weave your life on that? I am a linguist by academics, and I'm familiar with the idea of linguist or linguistics. You can learn a language structurally. Structurally, that's good. You need to do it, and that's the start. But if you want to have a fe'unu, that is more fine for your formation. You have to go beyond the structural strata of learning a language to a metaphorical level. And we talk metaphorically in those
those proverbs, is that a fe unu that you need to learn? Or you can learn your language or Tongan language practically by performing in some ways. Ko fia lahi au bito au he fia fini, whanongat ke kauhiwa, ma whana ploto. I met somebody in Australia when I was studying there. This is what he said to me, Mele, I wish I could eat the vocal cord of a Tongan because they sung and they sing beautifully. And I really agree with that. A lot of you today, you were never taught in music, but it's there naturally and you learn how to sing, therefore you learn the language. But performance at Boniface, I know that some of you students don't want to look at me because I was a judge. Don't worry about that. I'll do it again next year though. But here's the thing. That's learning the language. And so on. I fire fatungia. Fama whanau he taimeni ngai mātua. Kai umae kau whaia ko. Ko alhake whakatu uta mai hanga aue I hapangai. Ko ki whanau tuku nusilani. They learned that. I want to say something about Lea Faka Tonga ko fe unu ke mo uia tonga. And I want to share something personal here. The reason why I want to go personal, because I'm passionate about the Tongan language. You become Tongan language has helped my personal growth. I wouldn't be where I am today in a lot of things in New Zealand if I did not know deep into the finer strands the Tongan language. One of my personal growth in life is the responsibility that I carried out from my family, the Punake. My family, from my grandfather to my father and to myself, we have been Punake in New Zealand for more than 100 years. My grandfather started it in King Tupou II, and I am still carrying it on in the current monarchy. Te urawa te pikonga maa koeni. Rotonga ako ai maulula I kolis kunsala teke mawo kis lau senturi. Ko konga eni o pita and I'll read it to you in Tongan. Ko hota tau lewa toka I maananga. Ko fatula lava ai kanaloto a. A ala ko huelo fofonga o la a. Auto ko vi sone ki tonga. Ko wisilia na polo I kene lango ni. Ne materi e be o mo pove vehi. Ko tawalunga ne na sifata ki ko he wani o mi ko fungani. I'm pretty sure that some of you may not know or understand my meaning here. Because one of the responsibility of the Punake is to do heriaki, talk in a metaphorical level. But let me say this. Kapauna ke te uilo, area Faka Tonga. O alu ki he fe unu I taha mo mata I taha. E whainga taa, ai ku whai e whatongia Punake e whanua tupo. Ko foi lea ko pou fehihi, ka pau e eki kagata de neilo hen, but it comes from our Tongan construction of our whare tonga. Ko e omo fu pou ina na extende whaalahi o whare tonga. Pea ko e omo pou ko ia na nahanga o whataki e tau olunga ko konga ia o e ato. O kai ko tau olunga ko e ni ko e lea o e whaiba. Ko e lea ia o e structure o e whare.
Ka koe whakatoka ngāhi. Ka pau heke ke uilo rea whatonga. Pe hei kai ke hoko atu whenga ke lalanga au he rea whatonga. I won't be a good punake. I'm also a person that speaks a lot in public, like today. O kō whakatoka ngāhi, he ku ilo I rea whakatonga, when I know the Tongan language, and I know the analogies and the images, metaphors or similes of a Tongan culture, I'm rich. Not in terms of money, but I'm rich in the knowledge that I can give out in my speaking engagement. Even if I go and speak in front of a Palangi audience, I can adopt the Tongan analogy, and it makes my speaking rich. Okay, ngai whatongi e whonua, now it's beginning to be lost. Whai a putu. Ia tōni e ka kai whiwhi te koe ke nau toi ilo na toi whatongi e pelo e whala, pelo e ngatu. They don't know that. And it's beginning to be lost. Koe tau lea whakatonga, o ku nau whakawhawhongai, ai ngāhi o wau ko ia pehe te ako lea whatonga. You become knowledgeable to be a teacher to the generations to come in our Tongan culture. Ko tui pia whanau, o whihui mauinga te waka mō tolu. When your parents' generation pass on, how are you going to be a Tongan? Are you going to let go of those obligations and responsibilities of the way that we always live as Tongans? Koe malanga, koe malanga e whalafola is something that I love doing it. I used to do it at high school, and I'm still doing it in my 60s now. When I preach the gospel, I use a lot of the Tongan knowledge and the Tongan analogies, Tongan images, and the Tongan knowledge, and I can spread the gospel a lot more effectively. And finally, whanau. I appreciate our ancestors. That's why I hang on to learning the Tongan language. Nā tau toki o hake pē, tau toki tuku hake pē, tau toki hau pē ki e mo ui, nā stonga pē a tonga ia. It was created by our wise, knowledgeable, creative ancestors. And I do appreciate them. When we judge the Boniface, one of the saddest things to me is when we are punake, o kunawo hake, ke fie potoki, angahme na e fatu, he ngahi mātua na tautuku meiai. And I appreciate our ancestors. So let me sum it up by saying this to you all students today. Fe'unu, you decide which level of the Tongan language you would like to learn at. Fe'unu will somehow give the quality of the Tongan life that you choose to live. Not only within our culture, but I can tell you, across in your life. Some of you know that the Tongan language now has been offered in NCEA Level 1, 2 and university entrance. Some of you say, no, I'm not going to learn Tongan because it's not going to be useful in my future. Yes, it does. Yes, it does. There are a lot of career pathways now that have been developed in New Zealand that will require you to get a job if you value the Tongan language. And so, I give it to you.
O kui kai ha whakangata o ngāwe ake a ngai whiunu wau kehe. Au iki au lalahi, pe toi more fine tune. Ka pauteke o mai a rea whatonga. O tohi hau whiunu, pe ake ngāwe ake he whatever level you can become a Tongan good speaker of our Tongan language. Ko talamanua tu ke toinga o i wikeni, ko tawa kia tua mafi, ke re aku ka wike fia, ko ha wike o tau fia, i o tau tonga. Lewe sa ha. Alo pito sa kita ke makoloa ka kita. Kita ho pa tu ke tau tariwi mangoko o ni hanga kaisi.
mai, alo, no mali e manyon. Ko kolo I ke o whamarumaru atu nei tara whatapu. E kamata ki e tau pokalama ki e whiawhine. A tā mo koe whangamari kone ki whamono e koloa. O moku ki whamini, no lau e kau e lau. E aho whakahistoria koe ni. Kono whakahistoria, e o me pure anga nusila. Te mamata I a mahamani hono kotoa. Ke tau whamaringai. Ai koloa ko tukumaki mautoro. Ke tala ai mahu inga. Ko koloa tau rea whakatonga e whunua muri o tau praia. Mawhai atu sea, mao sea ke kātoanga e kino. I know it's been long, and I know it's quite warm, and I know it's quite hard to see yourselves on a TV screen. And you're wondering, am I skinny enough? Am I hungry enough? Am I still being tongued tonight? So I'm going to do a roll call. Last year we did this roll call and I heard the most calls and the most celebrations from the island or the village of Vaini. I'm going to try this again for 2025. And I want you to scream out how proud you are when you come from these islands. Are there anyone here from the islands of Aotearoa? All 5 of them, awesome. Anyone from Niua Fo'o? Anyone from Nādātā Niua Toptapu? Anyone from Vavaulahi? Maria Vavau? Yeah. Something wrong with them later? Anyone from Hapai Masani? Anyone here from Kolomotua? You're related to the Faka here. Anyone from Leimatua Vavau here? You are related to the judge of Polyphets. And I won't say where I'm from, because you might ask me for some money. We're going to go to hope. Let me make cotton, ma one, ma franga. No muka, ma hoa, ke fu hostea fuamotu. O whamalola hi atu kia whane, ka maha, ai komiti, ai whainamarie, ke ulapa mai, ni tanitini. Ke kawhataha I he Fakaava, I tau uike lea whatonga. Similar to the first speaker and the second, I too have a theme. And hopefully my theme will be a reminder for you for this week and also for the remainder of the year about the importance of our Tongan language. And the theme goes like this. Taha ua tolu whanima. Na e fushi e kuika, pe na e u e nima. 1, 2, 3, 4, 5, I caught a fish and it bit my hand. Now that's a metaphor, it's a nursery rhyme that was sung in Tonga. But I want to use this nursery rhyme as a reminder for you, for when you lose your language, it will eventually bite. But I want you to catch the language and hold on to it with your hands. 1, 2, 3, 4, 5. Catch your language, and that's your identity forever. This week is a time of joy, a time to weave our strands together, but it's also a time of responsibility.
Our language is more than words. It is about who we are, who we have been, and who are we becoming. Our Faka Tonga is not just our language, it is our koloa. And similar to the Talanoa by the Fakaava Meswipi, like the ngatu, carefully beaten, painted, and passed down from one generation to another. Our language carries the marks of our identity. Without it, we lose more than words. We lose the fabric of our very Tongan soul. Young people, we have an opportunity today. We are reminded about the importance of our language. But here's my challenge to the parents, to our teachers. Stop formalizing our Tongan language. That is the reason why our young people are scared to speak, because we formalize it in a way they don't want to speak again. In order to get through to the formalization of our language, we have to understand the informal conversations in everyday language. Language is powerful. Turn to the person sitting next to you and say, language is powerful. And language, turn to the other person sitting next to you and go, language makes me hungry. Language does not make you hungry to eat, but it makes you hungry to pass on the importance of one of our strands in our Tongan culture. You know, when we say Maloi Lelei, you are repeating the same words your ancestors said centuries ago, when they greeted each other once upon a time in Tonga. And when you say Ofatu, you are declaring the heart of what it means to be Tongan. And I'll give you an example. You young people who may be in a relationship today, you will say to your partner, oh, I love you. I love you. But when you say Ofatu, it comes from a deeper heart and a deeper place in your sacred heart that the English translation cannot have. Similar to our first two speakers, our truth is the language is at risk of dying. Our language is at risk of dying. And if you want to see the numbers, I challenge you, jump on the Ministry for Pacific People's website and you'll see the numbers of how many Tongans are slowly losing the language. But if everyone in this room was able to tell another 1,000 people about the importance of our language, in the next 15 years, my daughter will come into this place and see herself. For the past 15 years, we have celebrated Tongan Language Week. 15 years, according to the Minister for Pacific Peoples. Some of you here have been on this world for 15 years. And the very first word when you came out to this world from your mother was Whakwekai. Praise the Lord. In Tongan, it means more than praise the Lord. You have an opportunity here to hold on to our language. If we, as Tongans here in this very room, hold on to our language, speak it, and share it, we will continue to hold on to the strands that keeps us together. Some of us here feel shy to speak Tongan. Can I get a show of hands for those who will be shy if I was to tell them to come to this very pulpit and speak in Tongan? Raise your hands if you are shy to speak Tongan. Be honest, you're inside church. Raise your hands. That is the challenge. That is the challenge that we are in at the moment. Some of us here may think, and I quote, my Tongan isn't good enough. My Tongan isn't good enough. And we live in a society and social media that continues to tell you that. We live in a
a society that continue to tell you that you're not good enough because you can't speak the language. And I tell you here tonight, you are more Tongan than most Tongans in Tonga. Similar to the first speaker, when you go to Tonga, you'll be seeing Tongans in Tonga wearing English clothes, saying English words that don't even make sense. Yet some of the Chinese people in Tonga can speak fluent Tongan than most Tongans in Tonga, particularly those from Tonga. To our parents and families, your role is vital. You are the first teachers of our language. You speak Tongan in the home when you share stories, prayers, and everyday conversations. You are planting the seed that will grow in your children's hearts forever, and that's biblical. Even if they reply in English, keep speaking to them in Tongan. The sound, the rhythm, and the spirit of our Tongan language will stay with them forever. Young people, you have a responsibility, a whatongia, to hold on to our language. To carry our language is to carry our history, our genealogy, and our ancestors with us. To speak about the honor of their sacrifices. To teach our children about the importance of our language and culture. So going back to my theme, taha hua tolu whanima. Here are 5 key tips that I'm going to ask you to do today and for the remainder of the week. Speak Tongan at home. Speak Tongan at home with your parents, with your siblings, and with your grandparents. Number 2, teach your non-Tongan friends some Tongan words this week. Teach the Samoans some good Tongan words this week. That's strand number 2. Because we know, and you don't say this in church, the first Tongan language words that we know are the what? And keep that to yourself. Strand number 3, use the Tongan language in school. In your writing, you can write in Tongan. And if the teacher doesn't understand it, that's your job to explain it. We are in university. I'm at the University of Otago, and I tell Pacific students, write in your language. And if I don't understand it, your job is to tell me. And if you make it up, only God knows. Strand number 4, use your language in terms of posting it, singing it, rap it, create it on social media platforms. Can I get a show of hands for those who have a Facebook page? Raise your hands. Cool. Yeah. You must be Tongans with old souls. Because Facebook is now like the Faka shares generation. Show of hands for those who have an Instagram page. That's the one. Show of hands for those who have a TikTok. Okay, I'm going to get you to do a challenge with me. I want everyone to grab your phones out. Jump on TikTok. Everyone jump on TikTok right now. If you don't have a TikTok, jump on your favorite social media app. And then after today, we will be banned from using TikTok in this church. I want you to take a video right now. And I want you just to scan the room. Scan the room, scan the room. And then take a selfie and go, Happy Tongan Language Week 2025. Even the Faka here has a TikTok page. If you want to follow him. Rev
_Aotearoa. As young people, we are the bridge between the past and the future. And we are the generation who must not only celebrate the language, but we must fight for it. We must live it. We must pass it on. One day, you will be in our shoes. 15 years from now, my dream is that we continue to do this, to celebrate the language, to maintain the language, to fight for our language as a strand that weaves us all together. For the next 30 years, we will continue to rise, speak, and celebrate the language of the heavens. Turn to the person sitting next to you and say, Happy Tongan Language Week. And finally for me, and this is my dream, young people, for those who are year 13 and year 12 and may be considering university as a pathway. Don't give up the fight that your parents fought when they once arrived to this cold country called Aotearoa, New Zealand. I grew up here. I'm a New Zealand-born Tongan. I was borderline plastic until my grandmother said to me, if you want to talk to me, speak Tongan. And I took that with me to May Road Primary School, Aotearoa School. I took that with me to Auckland Nz. I took that with me to the World Rugby Champion School in the world, Auckland Boys High School. And I understand that they're not even here today. I took that with me to AUT University. I took my Tongan language and Tongan identity with me down to Dunedin, to the University of Otago. You have an opportunity now. You have an opportunity to take your language with you, because one day, my hope is that you will stand here, see yourself in the camera and say, we done it. My daughter will sit in your shoes in whatever school she goes to and say, man, this is the generation I live for. So give yourself a round of applause and God bless you all. Malo pito whawhita e maupoloa, pe whawhita e mauskolasipi, ke tau whanau tonga me Otago. O apply le maki ai, e tau kore ia, tene o mai e tau skolasipi, ke tau o ako i Otago i e tau kahau. Whamalo lahi atu toke tau. Malo. Sea ko whamamore atu ki mua ke hiwa e tau kulupu hoko, ka tung mai pe mua ha ki whainga maari, roto pea e Moana, que uia pe ua e aia ka hoko, ka ta peo tu ki oloma, ki wharoloma e ai sini. Koi koe tāma ka whai ako e Faka Tonga, le ona whihau, ka nāma koto, e pere ki tāma. Kai ki hoko, Makoli High School. Ko ki mautoa ni sea, whanau ako, ni apiako maunga o Makoli. O mawhiawhia, ke maukau, ke tāleui, e tāui. Ka mai manatu me lie, ke mawhae, ko Mrs. Leola Whinau. Ko ne whanonga atu, ke tamai e wati. Leola, ne mama o atu, o maukei mwawhetai me, ke
ke sātai mea sātai e ki riwaia. Whakaamu ke tale e maui aki ai moto e mawako. Ka koe mau ka pasa ko lau he maui. Ia te koe e otua ko mau a manaki a ngaki. Tomene and says Ferrari. And God we trust. Malo amito. Hi!
Whawhetai si asihoga ke ngai kuleanga no kutoa, whaino mo malo ai ngai whapika. E koe ne ofa kia te tau tolu o kukau kaua, e koe mo oni asihoga o tai ngata, hallelujah. Me whawhetai agai a piako wa Chiheu College, e nau kau me lau, o lau me kau, e tau whakurua koe ni. Ofa sea, malo e mamo sea ki e fiafit. Tana ko maui, malo vepi mai uwaki, vesi malu koe kiba. Tama, whanongo piako naku, aho tamai, Pau ai hiki me ngai tala o whae, e koe pale whakauwha o whaea, kio unu, me ngai kahoa, kio kia. Ko powe ki ki mausu te mau whae atu, malo. Ai, uruaki palomesi.
Nea, pamanatu kia te tau tolu, tau mahu i ngā. Nā ku tohi fo pe ne maka, wha maka pe. Kai fo ke tā mai o ke sivi e hiwaka, o pe ke honga sivi. Ai fo i kurupu koe ne tolu koe ni. Pea koe ia te toki ui atu ai maka koe ia fo i kurupu. Kurupu rua, kurupu ua, kurupu tolu. Wa maro atu kau puri ako, kau maa kau whai ako, mau teu i ai programa tariui o e whiawhini. Kono moni ko tāpua ki peia. Te ke tawau ki tariui e September, mo whai mo tofo i tariui ko ni, pia ko e hange peia ki tarateu, ki he taimi ko e tariui ai, ai hoi ki whawhine. Se tau ngai whae, kau maa e kau waskoura, kau kahoa kura, tau mai korosi, teu e nau tariui ko ia whaka September. O whamaroat, tariui ko tope ne ai ne West Forfora. Bea ko hiwa ko tope, na iai be ne hiwa. Pe ko e us, pe ko e antema, pe ko e whaka kosperi, ka na mo hiwa. Bea ukia iai whiawhia ke whawhitai, whamaro ai ki otua. Whamaro ki e kau lea. Whamaro atu e Uriami riaba. O Uriami fok me hifo. Pea iloa pe kau hifo ia. O ingani hifo koi tonga tapu. Pai ko hifo koi niwa tong tapu. Hifo koi korovai mo kamandabe me hifo ui. O rere ki hatafu. Ko feitua na hake ai koe rotu. Taua te whanawha koe a John Tomasi. E mui toro koe a o hatafu. Na uhifo atu ki ota. Tari mai he whangakoi koe ni. A Wiriami. Riawa. Pea koe tāpua kia. Na uwhakarotui. A e koro. Kai ke roto he o eiki. Pea horataki rewa e kau misinare ki koro. Awea ki area motua ki nuku alofu. Hoko atu ai pe whamawhora koe ai lotu. Awhe mai tawa hau. Whanongo ki e lotu whau koe ni whau mo kau misnare. Kore reo ki awe ki wawa ki hapai e lotu. Pe awe rewa e lotu. Iei ai aru kau misnare. Kau ai pa mo pitavi. Tauana na frau ki haano. Pea tesi iai e tau wahau ai lotu fo'ou koe ni. Nei befu wika ia na e lere takai holope e we waka, we karia. Koe fu anga. Pea koe torongi e tau wahau koe tā noaia. E ne tau, pea teke i rewa e motua koe ni nai hau koe tangata lotu, ko pitavi. Ki alo mai e tau. Pea lere karia tau ki uta, pea hake atu, mui atu e motua koe ni, pea moe tau, kai ke kaia he ika. Pea talo ai e pehe e tau whausi. Moni au pito e lotu koe ni. Lotu ai, lotu fo'ou koe ni. Pea liriu ai a Tonga o lotu. Faka Karistian. Pea koe tāpua kia. Koe konferensi koe na e toki ose ai ue siriana. Na e whaia i pangai hapai. I e wheitu na e owarepe. Ko ririu e a e musie ia koe fu korosi. Arui o befo i mamai me langi. Tutu e fo i musie ko ia o koe fu korosi. Tau whakailonga i korosi ko ia. O hapai pe o tuai, o gui pe ko korosi, whakamisteri. Koe au pe he, lai apita ngai tānoa le lei, mei tonga, ke share mo ki mau tolu, ai kawako ko ia, i tuapureanga, te tau pe i Nusila Asteria, mo ngai whonua koe, Amerika. Tokanga voki e kaurea koe ni, e pea nei whai
Saranawe, oriveti, tokanga, e foi tonga koe. Pei ho tonga, tonu ke pore ai. Tamai e mere suipi o kuiai ngāhi whiunu, ngāhi konga loa kau. Whiunga ia ke lalanga ki ai whala koia o ki tau tolu koi tonga. Whamaro atu, ngai rea marie ko whai, o rivet ka umar mere suipi. Tokanga e toke tā, Edmoni, ki tau whewai aki i e mitia koe ni o aho ni. Koe o kai kia ko, o kai o kai, o kia pek Facebook aka koe, koe TikTok, o sen ba ke toki whakahu mua e, mea koe ke ko, mea ke. Ka kono, ka koe tāpua ki a te tau tolu ka inga. O ku alupe taimi mo e whakarakaraka ai teknolosia. Mā tolu koe nei ako i tonga koe he fitu ngofuru, ne te ke mawara mautolu ha computer ta. Ne te ke ai, ha mea ia, koe mobile. Tau mamawa pito iu, mea iwe e kawako koe ni. Koe ahoni, computer ngai loki ako. Pea u where ngai porokarama keke. Pea u ku waweange ai ako i ahoni. Koe mea utawanga ki ai e kaurea koe i ahoni puke. Puke e tau ki koroa koe ni ai lea whatonga. He hosea au kakai koe masiwa ilo. Pea nai lea be tupo urak. Ene maranga i tonga o e au kakai ka pau lahiange masiwa ilo. Pea koia ka wak o whamaroat i e kau ai lotu i o programa ako. Koe whanonga koe o tau whai, koe whanonga ki langi. Ai tau whau mai mei tonga, tau mai ki heni, ka tau nofo ai pe heni, taritari ai pe, ke tau o ki e wheitu ai kou tau teu ki ai. Ono ngā ua ia ki tau ke lotu. Ko ike osi ai tau nofo i mamani o tau o ki langi. Taka pau e kai te ke tokanga koe ki ai. Te ke iku koe ke ape taha kui lalo i e. Ai koe foi api kua, ape taha i o lunga, ape taha i lalo. Te ke whiri koe pe ko whi api koe te alu ki ai. Pe ko alu ki he, pe ko alu ki he. Ka pau te ke tokanga ki he lotu. O teu i tau tolu ke tangata ka kato, sino ata mai mo lau maari. Ia vanga ni teu i ve sino, whakafofa, mo foi ata mai, ka ria ke lau maari. Pasa ke bena tolu e koe ke toana toke o ke lotu. Koe fu koroa koe, koe koroa ria whakatonga tohi tapu. Ia whainga maari pa ke lau ai. Ia ngai tānoa maari ai ke kau he pelu. Tānge siowa ka Moses. Tara ki haisleri. E kai toi tohi. E kulao i he maka. E tohi o nauloto. E tohi o nauloto. Ka koia. Koe tāpua ki a te tau tolu. Kau tonga. Koe kau tonga ki tau tolu. Tau puke e tau ki koroa koe rea whatonga. Ko hi. E whainga maari e. Ai tauhi mo tonga i tau rea. Kau tāna kat be ki lailoa kau koe ni urak. Manako. Ki mea kai whakatonga. Kai whakatonga. Urai abida ngai mea kai ke hieni. Chips ma mo i mea ko ia. Kai mea kai whakatonga. Kai hao konga maniok. Kai hao konga uf. Kai hao konga hua mea kai whakatonga. Tarotonga. O wha o kai taro ha moa. Tarotonga. Hono ua. Mari ki tonga. Puke ai tau tonga o ka pau te ke mari ki tonga. Ka pau te ke mari si aina, te ke hafi kasi aina. Mari ha moa, hafi kasi ha moa. E lava ke puke tau rea ka pau, te ke rea
te mari ki Tonga. Ka pau ke hao kau mea ki Tonga, kumi rewa hao kau mea Tonga. E moutou tora. Mawinga pito ai lotu, aruge lotu, lautoi whaka Sapate, potu ngāi tarawou, aruge malanga, whe whunga waka uke kau ki ai, kai manatoi ki aruge lotu. Whawawange nihi koi turi ki e whare ngāwe, pia moe ngāhi api ako, mo ngai university, pong peo lere. Koi taimi koi ki e ngai programa, maunga keresi o lotu, nau whakatou pi koi nau tau riak. Tokua nau aruge e koi e to tongi lahi angi. O ki ai se niti o to tongi mai. E kautaha koi e kuke ngāwe. Pe kuke toke tā pe loia pe whaiak. O ke turi koi ke programa koi a. Tokua koi ko wahe o mau me ai. Sai pe ia. Kake manat. Koi o tuana ne ngahui ki tau toro. Nei ngahui koi mo au e o tuana no imisi. Ke tarawau pe ke whakaofa. Ke fia pe ke merino. Pe ke mau ai ngai tareniti ko tope. E tāpua kia o ate o tua maao. I ria whaasipe. Tange sisu ene kaua ko mo whukakai. Ko ki mautolu. Ko e masima o e whanua. Ka pāme more masima, ai konami masima. Ka i rope whewhe, ai whanua. Ka wako, ka ngāue, ka whaikau, ka mai ka whaiako. Umotolu ko masima o Tonga, masima o Nusino, masima o e whanua. Tau puke, ai tāpua ki o lelei, tau mau. Kono wa, hange sisu. Ko motolu, ko i mama motolu. O mamani. Mama motolo mamani. Kai ke te whangatangata i ho tau whanua pe, ka koi mama koi mamani. Pe au pehe whatongia au whai e kau whaiako koi ni, toke tā Edman o whatu, ngāwe whai i he tauhi mo e tonga i e kawako i university koi a Otako. Tau kia e o whalahi atu. Ia Merisuipi, Malo pito me suip la tu ai whatongia tauhi o e kauako i ngai api ako. Mau tolu ko tope o na ngan. Ko tau tolu ko e ngai foi masima o e whanua mo e mama o mama ni e whakaulo mau pe. Pamaro ki alata kawola, ka moene timi, ka uma MC, mo tolu ne fotuto e programa pe o tau fia ko tope whawhetai ke o tua. Nā angepe ai, nei whai ai siwi koe ni ki he te au. Koe uruaki, koe kurupu uruaki, nā ange ki ai foi maka, koe walungo fulu. Kare tau paspasi ki ai. Ko koe pena ke kurupu uruaki, ko grupo no wana ange ki ai foi fitu ngo fulu mahima. Grupo no wa. Te koe grupo ko no tolu na ange ki ai walu ngo fulu mata. Koe yang mo tau whamau be tatau bege whai ngao ngo koe. Kau whahiwa, kau mai, kau hiwa, mahari au ito hiwa, kau sisi, ai keke kau tau whawhita, ki o tua, kau ikuna ai whatongia. Whamaro atu ke kaurea, whakoroa ko whai mātau tōru. Kata pe koe ki ko kurea whapitane aku na ngata, na kukuako na wako i toloa. O kai whai ngā Ingirisi a toloa, kui pe koe toloa Ingirisi. Pea ko whamaro pea ko ne lawa kau lea koe ni o lea whakapitania. Nau pea whaka koe tau polotu Faka Tonga. Ka ta koe koe tau polotu o ku whakaparangi mo Faka Tonga. Nau tanga ori veti koe taki ai potu ngā tarawau koe ni mangere. Veti, he mau ke whai ai programa mai youth bilingual polotu peheni.
Ko uike lava tamaki o lea, i lea whapitani mo lea Faka Tonga. Pea koe au whotutu ai, Oliveti ko takia o o ngā tāwo ai programa mai waifunua, ko hui ko i me mei ki mahina ko tōpe i aifo i tā, hao e whangi kauhiwa, iufu pia me ngāhi koro o nā mau hiwa, tau polo o i kai heni, pe ko rese tonga. Pea ko whakatoa ko whamalo atu, e te motolo e kaurea, Marie o e ahoni, e pefo kauhiwa Marie o e ahoni. Tara monua te ako au whai, koe lesson koe me ako e, mulere whakapoe. Ka kono uingake ke lere ke au ki he tepi. Kau ke ako, lere au ki he au ki he university. Koe ni wia scholarship me o tako, mo tolu koe au whai Marie, Whetu taki mai ki e toke tā, uia i ngai whainga Māori. Lere ke a, ai tau ako. Oua ai whainga mea koe ako, lere atu pē whapiko, pe ari ake ako. O tau whi au, i e mara e ako. Whai pa mau i e kau India tau tolu, mo e kau siaina, ka tau loe mo e kau hamoa. Oua, tonga koe, tau lere ke au, lere ke tau, ko hui kai mau, e pare ko ia, ko tarahumaki mai, mā tau tolu. Ko taunga e kie whai tāpa kina ki tau tolu, ki tau mau, hau uike, rea Faka Tonga, lelei, Mārie, ia mo whakawhiawhia i he uike u tau hanga ki ai. Māloa pito, mau whainga Mārie. Pea tolona mai e tau ui o tau ikuna ai e kātoa ngau e whiawhini. Ke whakailonga i aki, ai kamata, ai uike rea Faka Tonga, ai ngāhi korisi. Mau whamalo atu sea, tangata ai whaiwhekau pūre, mai whanua nusila, o se aswesiliana tau atai nau tonga. Iho oanga lelei, ka ke tari, ai whakatangi me he komiti, pepe he foki ki he whanau ako, aia o kumau kei tau kawe mo mamahii a e tau leang koe whiunu mahu inga ia ki mo uia e tonga. Nei kai ke puri a pantolo ho whemo ue ki nā i he ngahi ngafa kotoa peu ke fuesia i he lotu whanua pa moe whamiri. Kana a ke tari le rei pe a whatongia se a koe uhi ko ho mahu inga ia i he whanau tau tupu i he whanuani. Moe nau whekumi ki he poto moe ilo pea mohono puke tau rea mo tau tonga i he whanua mulini. Whamalo lahi atu foki i hono whaka ata mai a ho mo whare lotu ke tau ngāwe aki i he whiawhini pea o kuponga au pito ia ki o mau loto. Malo e mau talatala i whare, malo e whakaloto lahi. Ka kono mo o ni o mau kumbuni kotoa pe ia ko e ngahi whiunu mālohi. Kua tohi me he wharehanga mo i tōkanga ngō e whakalau Mārie ke tokoni ke whanonga ai whanau. Whamalo atu ke whafonga o e minista ke potunga ue e kakai Pasifiki lia miria maa e whakakoloa o e hao whangani. Pea pehe ke kaunga ue i he ngahi whenga ue aki mo i tokoni kotoa pe ki ono pāo tolo aki e rea Faka Tonga i he tō tupu i Aotearoa. Moni pea e puna ke pure anga mo siasi kai malo hi hafunua. Pe foka e whakamalo loto honga au pito
ki he kaulea o e whiawhini. Malo au pito ai whakakoloa. Malo ho mo tapou, mo whakaloto lahi, mo i sikaki, pea koe ngahi whe unu kotoa pe ia ko mo toho. Pea e tokoni mo aonga au pito ia, ke tau lalanga ai whala, ke fufola, pea lea ia ai whanau mo i ka inga tonga i he whonuani, ki hono pao tolo aki, e tau rea, ke oana iai hataimi e more ai. Malo au pito ai mau akanaki lelei. Whamalo lahi atu ki e ngahi mātua i ho mou loto lelei, ke tau kau whakataha, ke tau atu ako ki he tamasi i mo e tahine o tau mohono alunga. Talatu o ka nauka motua e kai te nau hiki me iai. Whakaosi ai whakamalo. Whakamalo lahi atu ki he kau whai ako kotoa pe me he ngahi api ako o whakafofongai i he tau polotu i he whiawhini, pea pehefo ki he whānau ako ho mou lama mai ki he tau kātoanga o e whiawhini, pea mo i ngahi hiwa maarie ko tau whanongo ki ai, pea ko mou loto lelei ke tau whipopou aki, koe whe unu mālohi a kua tohu, pea koe mooni o tokoni lahia ke tau lalanga mo ui tau, mo ui whakaapa-apa, mo i mamahii, nge ako mo i tau rea, he whanau ako i he whanua mulini, ua hoko ko ho tau whanua he ngahi ahoni. Neongo kotoa e ngahi meani, ka koe mea lelei mo fungani taha, koe iate ki tau tolu ai o tua. Tau tutuku mo ia, pia tala manu atu, ke mo mau hau uike lea Faka Tonga whiawhia o whātu. Koe wholofola himi e whakaosi ake tau kātoanga he whiawhini, koe himi tol ngeau hiwa ngā whulmata, mo mea hake ke tau hiwa. O kuai haki whanua o kutui o seni, na e ikai ke mau o tua na e masiwa he lelei. Haleluia, ko monu ia eni. Tamatonga, tu o ngā aue hokoloa ke whakamonu. Lotu ki he eki maupe ke ne poupou ki he lotu. O malui a tupou.
mua